None turi kwa 10 Mata, turahimbaza abatagatifu Matilda, Filiberti, Afrikani, Ezekiyeli na Paradi. Yuko nanjye Dani, iyo ni Lumen TV. Reka dore ku mateka ya Mutagatifu Ezekiyeli umuhanuzi. Ezekiyeli ni umuhanuzi mu isezerano rya kera wabayeho mu gisekuruza cya gatandatu mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Yavutse ahagana mu mwaka 621, avukira ahitwa Isarara muri Palestina. Se wa Ezekiyeli yari umuherezabitambo witwaga Buzi mu muryango wa Levi. Izina rya Ezekiyeli risobanura ngo Nyagasani ntadukomeze. Ezekiyeli ni umwe mu bahanuzi bane bakuru aribo Izayi, Yeremiya, Ezekiyeli na Daniyeli. Ezekiyeli yabayeho mu bwami bwa Yuda igihe umwami Nebukadinezari wa kabiri, umwami wa Babuloni, yateye igihugu cya Yuda mu mwaka 597 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Icyo gihe ntiyahise afata igihugu cya Yuda, ahubwo yajyanye bunyago abantu 10,000 bo mu baturage ba Yuda kugira ngo bakoreshe imirimo y'agahato yo mu mirima. Iyo gihe kandi ni Ezekiyeli yajyanywe bunyago kumwe nabo. Muri icyo gihe nanone nibwo Uhoraho yamubonekeye kandi amuha guhanura. Ayo mabonekerwa yayagize kenshi kandi yaramuherekeje kugira ngo kugeza igihe apfiriye. Amaze kubonekerwa no kumva amagambo y'ubuhanuzi yabwiye Abayisiraheli anababwira amagambo y'ubuhanuzi, birabakomeza. Guhera icyo gihe umuryango wa Isiraheli waramwubahaga. Na mbere y'uko Yerusalemu isenywa yari yarabihanuye, ashishikariza abantu kwisubiraho no kwihana. Nebukadinezari yagarutse bwa kabiri mu mwaka 587, asenya ingoro ntagatifu nziza cyane y'i Yerusalemu, yayindi umwami Salomoni yari yarubakiye Uhoraho, itatse zahabu n'andi mabuye y'agaciro ahenze. Noneho mu mwaka 582 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, abaturage bongeye kwivumbura. Nebukadinezari atwara bunyago i Babiloni igice kinini cy'abaturage. Nyuma y'imyaka 49, ubwo muri 538, abana b'Abisirayeli bagarutse muri Yuda ni Yerusalemu, maze Esderasi na Nehemiya basanasana ingoro mu buryo bugereranyije. Iyo ngoro yaje gusanwa neza ku buryo bushimishije mu gihe cy'umwami Herodi mukuru mbere gato y'ivuka rya Yezu Kristo. Iyo ngoro niyo yaje gusenywa burundu n'Abanyaroma mu mwaka 70. Mbere y'uko Babiloni itera muri Yuda, Ezekiyeli yari umuherezabitambo mu ngoro Yerusalemu. Yatwaye bunyago Babiloni mu mwaka 597, ajyanwa ari kumwe n'umugore we, bajyanwa bunyago mu mudugudu wari mu majyepfo ya Mesopotamiya nawo witwaga Tel Aviv. Iryo zina ni naryo bateruye mu ntangiriro y'isekuruza cya 20, baryita umujyi wa Tel Aviv muri Isiraheli y'ubu. Ageze Babiloni aho bari barajyanywe bunyago mu kubonekerwa kwe, yabonye ikuzo ry'Imana, maze Imana imugirira umuraririzi. Imugira umuraririzi cyangwa umuzamu ureberera umuryango wa Isiraheli. Igice kinini cy'ubuhanuzi bwe cyabaye ari mu buhungiro Babiloni, kandi kubera ko yari umuherezabitambo yagaragaje cyane urukumbuzi rw'ingoro y'Imana n'akamaro ifitiye umuryango wa Isiraheli utari ukiyifite. Agaragaza n'akamaro k'amategeko y'Imana. Mu buhanuzi bwe yavuze cyane ku kuvugurura imitima. Nzabaha umutima umwe, mbashyiremo umwuka mushya. Nzavana mu mitima yanyu umutima w'ibuye, mbashyiremo umutima wumva, kugira ngo mugendere ku mategeko yanjye n'imigenzo yanjye, kandi mubikurikize, maze muzambere umuryango, nanjye mbe Imana yanyu. Ezekiyeli ni umuhanuzi wa mizero, wahanuye ko amagufa yumiranye azasubirana ubuzima. Ezekiyeli ni umuhanuzi uvuga amagambo akomeye kandi acengera imitima. Yiciwe Babiloni aho Imana ahagana mu mwaka 569 mbere y'ivuka rya Nyagasani Yezu Kristo. Yishwe n'umwe mu batware b'umuryango kubera ko Ezekiyeli yari yamubujije gusenga ibigirwamana. Abayisiraheli muri rusange bubahaga Ezekiyeli. Abayisiraheli bakekaga ko imva ya Ezekiyeli iherereye muri Iraki y'ubu, hafi y'umujyi witwa Hira. Kiliziya Gatolika ntagatifu yatangiye kwizihiza Mutagatifu Ezekiyeli igitangira. Mutagatifu Ezekiyeli udusabire. Dusoje twifuriza abahimbaza Mutagatifu Ezekiyeli ku by'umwihariko kugira umunsi mwiza. Namwe abahimbaza abatagatifu Matilda, Filiberti, Afrikani, Ezekiyeli, Paradi, mukomeze kugira umunsi mwiza.